Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Presiden jangka United States Donald Trump ulapan sapriang ya kawe ke video ke bapen ya ke jing betai ke besyar kai Nongbah Isfahan jangka Iran ha ke step jangka sengi hat majai ka lai puai trik uber ajak penriu ka ding kala yang nak ni ke Nongbah bat ke tedam kala ling o hasuny ha ke jing betai ke baklem sange Donald Trump uklem tho lani batai syapang ke video ke ulapan sapriang henry gilat batai ke buat gilakam ba ke jing Pynhab bom ke US Nongbah Isfahan ke Nongbah ke badan bun teli ki kitam sipai jangka Iran ki khubur ke le tho ba ke US ke Pynhab kendai spa nyo kilo bom ubalatip kum bunker buster bom lani uta bom ubala ban kesam syadu ki jakari ki badan spok kendauru kani ke jing Pynhab bom ke US ke dai hadien ba ke layo jing tem ba ke Iran ke lapen kan ria san spa 20 kilo uranium Nongbah Isfahan bat kabur ri apok kendau Donald Trump ulama ham lupa ba ke US kan penjat thiau ya ke Iran lada gi priu gi babat ke bor sensyar kimwan syakajnya penbaik. Pidan dukan marbam ndai compare la ka bered ka pidi harut surok ni ka bahe kum ki restaurant bat ki wei ni pishat roti shat cake bat ki wei na ka benta ka koi ka khya chong ki pat ba nong bam nong di pat ba phinyo ka jingshania naki pidan kam bandon de ka license ka papaka ka bala itho da ka an kata ka Food Safety and Standards Act arjar henril link ba ka section lai phoi iwei kam de ka ba pinyo ek license pila ban apply ko online link ba ko website foscus.fssai.gov.in da ka ba piha pan upload ru tegi kod kisla badan kam kat kum ka jajing kam jong pi pila ru banyak kendo iki designated officers lani food safety officers ke badan hak office terekam jong u lani ke district medical and health officer habaro ke district ke badan hamigalaya latno tang is khasihers pila ban letbet chak office terekam jongki ka commissionerate of food safety ke badan halowa lachumya nakabenta ka kot kakya kinong bam nongdi lawan rashapi daga commissionerate of food safety government of Meghalaya bat balakershan daga food safety and standards authority of India.